Kadunggo ke pengahwat Korea ni dari parokia. Kada pemuri-muri kau tu kau itu katai be kamata bisa kerja semak itu dia kata. Yang Korea tu nanti butuh kai kalau mau kunun macam kita fai tahape muan yang berkai kalau tu kita bisa pakai tahape. Kita tahu tahape kita kau ngakau. Fai tak pulau. Korea kita tahu ngakau kau tahape mungkin tu. Kau okahiri ai bisa kau kalau mau dan butuh ofua ke atai bepakai ilawa ke atai apa filoa dari atai bepakai filoa ki upaya yang Korea dan butuh kata kata kita dia bagi kano api kau bepakai dia lalu pada lalu tuan lalu pada lalu kita watai ada atai kayak atai filoa kau upaya kita dari butuh dan masih lewat terkadang tu sama mak pada tu jadi dia. Ya, tu aku naik. Ayah dia mungkin dia mahu jadi baru dia, kau dia mas security tu ah. Mak mungkin dia aku mahu dia tinggal tu kenal tu kon. Aku berada pada orang tinggal tu malu.
Mauomi Kiateao, Atmotoa, Mausia, Makasia, Te Oatu Keti Motoru Ai Timarie. Saamme Teavu Toru Kuru, Omentai, Okumau Tami Kiati Koe Eiki. Okumau Tami Kiati Koe Eiki. Ei o tuara tami kia te koe me ngahi moana. Ei ki te hoi o le o pakatokana o kokonga kere o e ngahi lotu tau mau. Papau te ke whakai o ngahi e ei o tuara ngahi kia o hari e whatu. Kāwea te koe a te whakamare koe, koe ke āwhaksia ai kia te koe. O kou tatari, e o tua tatari kia te ea o lau mai e. Te kou amanaki e lei ki he te korokora. Hangatu lau mai e ki he o tua. O laka e ahua e tanaka le oa e makoa e ata tupu. E parawa e tanaka le o ke makoa e ata ka e parawa a isle ia ke e o tua. E oku e e o tua ai ala opa e moe kakato o e kuhui. Te koe moone e hoi a Israeli me kotoa e ne ngā ngara kōri. Ka wame, ka tio i a te mōtoru ai e ki. Eike o kumahiko te maukore te ao mai mua me te mau ka hoa koe so kiwi store ai upe ui ke rehi atu me he mama koe tamia ke whakatahaanga o kau mā oni he kureanga o i mama o i me no o mau kūwhaatu e atu store o mau eiki. Amen. Sanitario,
Madame de Tour, en violant le nom, en défaut, il n'a pas eu de nom. Tapi dia orang tahu, kalau itu perlu, que como atau ini kita dulu, sesuatu atau kata yang apa, atau fia, di motor atau kita bisa tahu. Orang kalau bisa tahu apa tahu pun lagi kalau kamu ni apa ini kesilau ini soal ini tahu kamu ini from Italia heboh bikin ada Vitor, family, mahli, orang kita orang kali. Lebih mana ada tahu, kadang kita berjalan, berjalan, ada apa, itu orang penting dia. Koe pio kawaki o so kimi solo tau patonga. Nai whanau ia so kimi solo tau patoutai, aia o ku iloa ki whamiri ko so kimi pe ko kimi la. I he aho tahaua o a kosi tahahiwa titupa I mauwhamare. Ki he ongo mātua ko istolo tau whatautai o mawhanga pia mo arepina tukou o pea. Na e papitaiso a soakimi I he aho tahataha o Septema tahiwa whaua I he siasi katolika loma o mawhanga. Na e tupu a arepina tukou ko fine eiki o pekia I he ongo mātua ko soane sare o pea mo whalakika moala o mawhanga. Pea ko ena whanauna e toko wha. Ko e lahi ko la kai. Ko e whika ua ko arepina tupou. Ko whika tolu ko tākai tupou. Pea koe si ko mahe tupo. Nai tupo a istolo tau patoutai ko tangata eiki o e pekia I he ongo mātua ko misiwata tau patoutai o mauwhanga. Pea mo vea mo he lata I wharepehi tuupulotu o pea. Pea ko ena whanauna toko tōru. Ko e lahi, ko istolo tau whatautai. Ko e whika wā, ko sisi whā, whakatawa. Ko e whika toru, ko sisi, ko e sisi ko lupina koria. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina nana nofo whei mawhanga, mo ena whanau o tawatahataha. Ko istolo mo arepina n
Ko e lahi ko Sosepo tau whatautai ko ne pekiana. Ko whika wāga o Kustino tau whatautai ko ne pekiana. Whika tolu whalakika mohelata i wharewhehi Loresio ko ne pekiana. Whika whaa ko Sista Maria Orinina i Stolo ko ne pekiana. Nima ko Sosepo nautu i Sitolo ko ne pekia. Ko e onoa soakimi i Sitolo tau whatautai, ko pekia o kutuunga ai tau pakatahataha mai e ahona. Ko e fitu Maria Moala Kolo ko ne pekia. Walu paea i nuu sila asi ko ne pekia. Hiwa ko misi wata tau whatautai o kune kei mo ui nofo haamoa mono ki wāmeni. Hongo fulu Maria Siunipa Sākoko o kune kei mo ui nofo tonga api ko rewa tai i ana ngā. Pea ko si ko Maria Nile Lasike ko ne pekia. Na e tupu hake a soakimi i maufanga pe. Na nehu ki he ako lautohi o katolika i maufanga pe. Pe miriai na nehoko atu ke apia ko sangato soane i he tahiwa ni maono. I he taimi lahi o ene kei talawou na e hiki atua ai a soakimi o noho ki la paha ia ka hoa mo e whamiri o wika laka laka. Me iai na ni hoko ko ha tokotaha whakauri basi. Mo e whakauri loni ki mua ia pia ni toki wholau mai ki Nusilani i he tahiwa fitu ua. Ko soa ki mi o iai e ni whanau o toko hongokulu ko i toko fitu pia mo Maria Hausia o la paha. Pea tokotolu, pea mo Margaret O. Queen of Thames, New Zealand. Ko e uraki, ko e nosi whakatau whiwhita. Ko e ua arepina i Stolo, kone pekia. Tolu, soane viane i Stolo, wha kononga mainga i Stolo mo i whanau toko wala. Nima ko kupou monukunuku i Stolo. Ono kawhipeo i moana i Stolo. Fitu Soakimi Junior misi wata i Stolo. Walu Maria Rose i Stolo. Hiwa Augustino i Stolo. Hongo kuru Arepina Junior Yankton. I e taimi na hiki mai ai a Soakimi ki Nusilani. Na e kau ia he taimi whaingataa ki heni. Kia te ia. He nai Nusilani he taimi na e whai no kumi holoai. E kau ova. Ke takitaha whakafoki i hono konoa. Nai whai e ne whenga o ako, ai i Thames, o ne nofo ai mono ki whākili he tau o tahawalu, ki mua pene hiki mai ki o kalani i he kahiwa hiwa fitu. Ko soa ki mi ko tangata nai ngaua mao, nai ngaua i he ngaua anga ngahi, paipa o ka mea i he tau e ua whā, ki he Gronlin, pea mo i Newland Pipe Factory. Nā ne toi ngau e whoki ki he enga para Toyota Thames, mo i Campbell Tube and A.T. Bright. I ene ngā ue, nai lahi hono ngahi maheni, mo i kau ngā mea nai hoko, ko hono whāmini ohu, aia nā ne whākarakara noa pe kia te kina tōru. Ko lotonga e ne kei mo ui. Ko soa ki mi,
na malohi au pito e ne tui I he siasi. Na ne wha whenga maupe ke ne mau e ngahi misa I he aho tapu, mo e ngahi aho kua mana tapu o siasi. Pena ane le sisita ai o ne kau atu ki he palokia St. Chris I Mangere. Ko soa kimi ko tangata ofa mo matakaina. Na e hoko hono api noho anga ko api noho anga ma e ngahi whāmi ne wholai mai mei tonga. Pena I kai to lau e ofi pe wā mamao ai kai ngā na ne tari lelei e toko taha kotoa pē ki hono api. Mo nofo ai o au ki ha anau fok. Ko e api na nofo toko lahi. Fonu I e whiwhia pe neomo na e au ki ha ngā taimi o ku toko taha nima e kau nofo I hono api. Na e kei lawa lelei pe e soa kimi e whakakakato e ngā he mao ki a te knautoru. Ko soa kimi ko tangata na e mo I whiwhia pe toi whakaoi. Ko tangata na e ofa I hono whangatu whawhine pe mo hono whangatoko ua. Pe na ane wha manako maupe ke nau tala noa pe oku. Iai maupe ne whangaki I whonga a ana mo whakakata whiwhia. Ko toko taha fua kawenga pe oskia verenga e ne fua whatongia ko tawa pe I whamili. I hoko hakawenga pe whatongia I whamili. O kune whakatahatahai mau mai pe I mautolu. Pea koe tangata nima kuaku mo ofa foko. E tā hiwa anona e tokoto ai e so kimi whare mahaki e mahina e hiwa koe pākalau. Na I kai ke toe lawa o rea pe I kai toe lawa ke ngau e takai horo. I taimi na e whakakeake ai na ilo ai e kau toke tā o ku poloka e poi halanga ka lawa I hono mamaa. Pe ane fie mau ai ke whai hano whai to'o I miro moa. Pe na hiki mai lewa mo hono ki whamili ki o kalani. Ko tangata loto mo anga tawa taina. Pe na I kai loto ia ke ne whakakawenga I hata. I he wafe maa taha walu ne ilo ai o ku mao a sokimi he kansaa. Pea I he wafe ua taha ne toi mao ai ko o simbafola e kansaa ki hono mamaa pea mo hono ulu. Na hala peke ne tala ki a taha he whamili o ku mao he kansaa talu me he wafe taha walu. Pea ne toki ilo pe I he tau ko o si na mea ne hoko ki ai. Ne ongo na e puke a sokimi kana I kai ke hoko ia ko ha mea ke ne tau ke whakangata ai e ne fua whatongia ma a hono whamili. Na ke whenga pe ke misa mo fua e ngahi whatongia o e whamili ki he lereitaha. I he tāta iku e moui a sokimi na kamata rewa ke mau whakatokangai o kuikai te malawa ke lue te tala noa. O ku te siwa atu pe o ku whinga te lea mo whakakaukau I ne lea kai tuai. Na kamata ke more mo ne manatu. Ko taha ne manatu merie ne kei tupu hake ki he ne whae arepina. Na e wha tala noa pe I e ne wha whanonga ki he hiwa e ne whae. Leo rei. Pea toi poto he tui mo wha tui ono wala mo hono whangatoko ua mo whangatu whapine. Kana I mahuru ane ne anga o wha. Wha tala noa pea so kimi e ne manatu meri e ne wha. Kore kai tistisi mau pe ke arepina. Pea ne wha oange mau pe.
Pena hoko ai pe TCC Christians ko hono manako. Ie ne kei tokoto I kare maki, he ngai mahina ko mui o ene mo ui, o ku whaafeinga ma pe whanau ke fufu I nga ko TCC ke awe maana I kare maki. Neo mona rangilahi I kaini ne nofo kare mahaki ai, mo kare vai ai a soakini, he ngai mahina whakaosi ene mo ui. Nā ne whie mao pe, mo whakaamu, ke fokus I apu. I ngahi aho whakaosi ki moa pia ne hiki atu, na iai mao pe ne whanau, mo whanga makapuna, ke whainga maari o katoa pe o kunau mao. O nau whakatahataha pe I ono api noko anga. O nau hiwehiwa, mo lotu, pe masoakini, o au pe ki ene hiki whie maari. Koe peki aene a soakini I hono tau fitu hiwa, fitu mokuru mahiwa. Whanga makapuna uruaki e toko tolu noa, te mo whanga makapuna ua e toko taha whaa. Kimi, o mau opa lani. Ia puke te koe. Malo whau o ofa, malo whau me ngahi e soni mai no hino, nā ke tuku mai maki mautoni. I he ngau o sia velenga, mo ngahi rea. Neongo koe taimilahi whaatakuru. Kana mau ilo pe ko ofa mo hono whakahino hino ia ki mautoni. Kolawa kini, kolawa. Oku mau mau pe ai nonga, I mau ilo ke toka I whie maari, I malu oka o tau I ki. Toka I whie maari, mau o kawani. Biography of Sokimi Istolo Tautotai. Sokimi was born in Alfanga, Tonga, on the 12th day of August 1942 to his parents, Alipino Bo of Bear, and Istolo Tautotai of Bear in Alfanga. He was baptized in the Catholic Church in Alfanga on the 11th of September 1942. Alipino Bo grew up in Bear with his parents, Kalatika Moala of Alfanga and Swani Sari of Bear. Swani Sari had 4 children, Lapai, Arepina, Takai Tupo, Mahi Tupo. Istolo Tautotai grew up in Alfanga with his parents Vea and Misuata. Vea and Misuata had 3 children. Istolo Tautotai, Sisipa Pakatala, and Rufina Koriata. Istolo and Alipina lived in Alfanga and had 11 children. Tosefo Tautotai deceased. Augustino Tautotai deceased. Palatika Morilata Ipataki Morisio deceased. Sister Maria Olivina Istolo deceased. Tosefo Noto deceased. Sokimi Istolo Tautotai Adair deceased. Maria Moana Kolo deceased. Baya Inusura Asi deceased. Miss Wata Tautotai alive in Little Samoa. Maria Sunita Sakoto was alive and living in Riverside, L.A. Anama. Maria Rive Nasike deceased. Sokimi grew up in Alfanga,
He attended Catholic Primary School in Alfana. He then attended St. John's High School in Alfana in 1956. After high school, he lived with a family of Vika Lakalaka in La Paha. During this time, he learned to drive buses and trucks with the Kawhawa family in the business. So Kimi married Malia Hosia of La Paha, and they had 7 children. And Nosi Pakatofisisa, Alepina, deceased. Soane Viane, Whanonga Raia, Tupau Manukunuku, Tāpea Moana, and Soki Jr. So Kimi moved to New Zealand from Tonga in 1972 for work. He met Margaret O'Quinn in 1979, and they had 3 children, Alia Estolo, Agustino Estolo, and Alepina Estolo. They lived there for 18 years before moving to Auckland in 1997, and they lived there until he passed. So Kimi arrived in New Zealand on a work visa during the Dawn Raids when the government was deporting Pacific Islanders. He spent many months with different people and families, hiding in rooftops or under houses in terrible conditions. It was a difficult time for many Tongans. He met many people, including gangs and gang members, along his journey and travelled all over the North Island until he ended up in Cairns, where he settled. So Kimi was a hard-working man. He worked in the steel industry for 24 years in various factories. Crownland, Newman Pipe Factory, Ankabata, Toyota Thames, Campbell Tube and A&W Price. Along this journey he made many friends who became family, and he made many families with them. So Kimi was raised in the Catholic Church. He attended church regularly and always encouraged his children and grandchildren to attend Mass. He was a member of the St. Teresa Parish since 1997 when he passed. So Kimi was a family man. His home was a gateway for all family travelling from Tonga. No matter which family line you came from, everyone was welcome at home. During his time in Cairns, there were many visitors who came to holiday and experienced the beautiful Cairns coast and Coromandel with his family, diving for mussels and fishing on the coast. When he moved to Auckland in 1997, his 3-bedroom home was always full of visitors, laughter and lots of fond memories. Even if he had 15 people at home, there was always space for more. So Kimi was a very funny and charismatic man. He was very close to his sisters. He loved spending time talking and joking with them. And he was loved very much by them. They used to joke that he should wear a skirt like them because of the character and personality he had. He would always find a way to make everyone laugh. So Kimi was the one who everyone went to in the family when there were important events on. He had an endless supply of money when it came to family responsibilities, and no one knew how or where he got his money, but it was always given. He never went to any function empty-handed and gave everything he had, no matter how big or small. He said, if you give something, give it with your heart and never expect anything in return. In 1996, Sophie had a stroke and was hospitalised for 9 months. He lost his speech and all mobility. During his recovery, they found blood clots in his lungs and advised he needed to be in Auckland for treatment at Livermore Hospital. So he packed up his family and he moved here. So Kimi was an independent man who never wanted to burden anyone. In 2018, he was diagnosed with cancer. And in 2021, cancer spread to his lungs and brain. He didn't reveal much of his illness to his family until 2021. Although he was very sick, he didn't let that stop him from continuing to do what he needed for his family.
In his final months, he lost a lot of his capability to communicate, and he lost some of his memories. The one thing he spoke fondly of during this time was his mother, Alikina, and being a child of Tonga. He shared how beautiful his mother was, her singing voice, the skills in sewing and making clothes for him and his siblings, but mostly how kind she was. He always asked for twisties, which he said was his favourite thing to eat in Tonga as a child. Even in the hospital, we had to sneak him packets so he could have them. During his last months, he spent time between the hospital and the hospice. He always wanted to be at home. In his final days, he was surrounded by his children, grandchildren, and great-grandchildren at his home, where they sang and prayed for him as he passed away peacefully. Mum, thank you for loving Dad in the way that you did. You've been so selfless taking care of Dad and all the sickness, and for accepting all his family and family responsibilities over the years. You were the backbone of everything that he did, and it did not go unnoticed by anyone. Sokini was 79 years old when he passed. He would have been 80 in August this year. His life will continue on through his 30 grandchildren and 14 great-grandchildren. Okay. You'll be missed dearly. Thank you for all your life lessons and wisdom. Even though they were said harshly at times, you know they always came from the heart, and that you loved and cared for us all so deeply. Farewell for now, and we know you will always be with us, watching over us. We're comforted knowing that you're resting peacefully in our God's loving arms. We love you, dear. Ui, a sorte
Cristo, Colosso Cristo, Auno Hui Ama. Ono Pamtaisone Karai, ai Kolosi Menemo Ui. Patawangi Kedisnas Leva Inikuna, e Cristo Ayamahala, Moe Mate. Pagailangan ako pa, paglo, talinyo, o peina, o shopping. Paglo, talinyo, o peina, ay payak le taulo, o pilo mo, te mata, mo pae, o peina, o maria. Padawang shopping. Ke tatapia ko e tama maria, ke mo ui, kaya nata, mo pia o itami. Koe whakainonga o lima, koe taawala o peina, o sakiri i toro. Nāne tāra e ne mo ui apasia, whakaapa, nāne whakahaa aki e ne tokaku ai mo ui, kāinga, sea mo ono tōna. Whakatawange kakini, ko o ana apasia mo e pokonga kāinga, e whakakua mai ai e tokai o ui kāinga tāna au i e ahoi. Koe ne la vaia e pokonga e teu e tākuama, e ui e sokini, toro e jakoe, o kore o mea e ua i orunga, e pai e tau no tamata. We have now take review of the life of sokini, toro, and before we come to the message, I'd like to, on behalf of all of us, extend to the widow, Margaret, of Queen, and the children, our sincere condolences. I know it's never easy to say goodbye to a father or to a mother. It is always a very sad moment in our lives. But yet, tonight, we come together to celebrate this life, and we are very confident in our faith, and very optimistic in our hopes, and trusting in the love of God for all of us, and tonight for suffering. So we offer this Mass that he may repose in the peace and happiness of our eternal life. Fiati whakakoroai, o e whekeo, whakaahua o ke he wito, ke Margaret o Queen, whanau, ai e pōkuaki ki e kaunga mamahi. Mea ki tau tolu hono hono. Te la rei vere ku tokolahi kau pea e pea le ko hoki o kou i aki. And so many people don't care here, it's where I come from. And so I feel very much at home. And also, of course, my family. I know together without preparation, without power, mau e tau kui, mo e whai verenga e tau tua milie, tau te pito e tau whalawa, ofa ai o tua ia tau tau te mo sote. Ta koe e o
mo ke whakakaukau ai e mautui. O aro kone tutu me mate. Te pehe mo e amanaki le lei ki ho tamai o eiti ko sa kimi stolo e toi tuku muia. O mau kore ni no mau e ko Jesu Kristo o aro ae ko hio mo kule ka tāmu koe mo e lau mai e maa oni oni koe o tua o tāngata.
e whakaukio whiangi a Jesu o nonga o e taha mo ki na ua. Kanai, e la whakatota mahi o Jesu ia. Pea whakaukio mai e na ukono ngā ki Elias. Kua hange ka hoko atu pēa e whanonga Jesu. Pea taoki le vaia e o wā o na tāange a te mai e tau ki nofo. E kua e ti ati ko ui. Te api ai a Jesu ke api mo ki naua. Te nau tau ku hipo ko Jesu ke whae ti ati. Te ato e Jesu a koa mā o tāko a tiki. Te ane toki paki o oange mānaua. Te ai kona mata, tā o Jesu a kua kuia ia. Te ane te ana pehe nei vela o tauto. I e tau tāma mai he hala. Ai e ta tāma mai he te taua e whorokola. Tēnā tutua ke rewa o whoki i Jerusalema.
Koe koe mea o mai koe. Ani tuku mai. Oi kai. I o to whare te. Oi storo. Artina. Kana e nasia e ko. I nasia e ko noa. I nasi kotoa e ngati whāmi. I kala noa koe. I e koe tata. A koe i kate i o i tua me ie. O me ome i tau koe. O tue ka wana tau ananati. Koe o si e. Kare koe ane. E hokua. E o te tau o mai tau. Ka koe ui koe konga pe nia. Koe whanonga i taimi. O toi ai mo i whanonga ai ta. Pai ai e whananga tala noa ki ai e o Spain o e kia koe. Koe ho mai ai e ki o kau te tala whanonga. Pane hama o ki ai mea to koni na le whaki koe tukupa, koe whakapapau, te kai mai. Kani o ui o tai. Tukupa. Tau hei ke whai e katoa. Koe ama ia o e kato, o e ia, o e mo, tua merie, o e ananati e. O kai ke ko hao ke tau, whai whakamau, whakai tanga. O lai koe te whakio, whakakakano. E kai haa mea kumau mai, e kai haa mea kumorea. Tau hei, tau koi, tau hei koe tau tua me rie, e amanaki e rei. Pea kumani e tau tui, koe tau amanaki e rei, koe whalaia i te ofa ai o tua, kia koe, kia he au, kia toki. Hai te whiri ma nako e o tua. Ke loko ma pu mea kua tau. Ke ngahi pou ai na e ngau e pou. Ke ngahi pou ai na e ngau e lei. I kai. Ko mea ofa e o kai na tāko e mea ofa o tua. O kai ma mea ofa whai tala. Papora e te. Tau wako mai te konua atu maani e koe. Mono mahi whakakotonga. Ele ngahi pampinga, tumutumu, o whe. Ka koe whaunga hoki o e sota ieti, whalalaka, ane e koe ni kumu mea. O kunanga ia he mea koe whaanga. O pau i he lau ke ai haa whaanga kai kai, teke whaine, teke whaine kāraki. Whai ai maa tumerie koe whakaunumi noa pē, i e korua tukua. Ta tau pē e te mautoru i pēa, no ke mautoru i maa whanga. Nei kai koe ta maa o hina. Ai kore hau me whaanga. Ka koe tau te whakaupa. Koe tau te uki. Ane tupu hake hita i tonga nei kai iaha haa. Ai a kau whatahe i mahi ai peso a kiri ai se aua tau e taha. Ta tau vemo soate. Ta nei pehe vemo i whaua, nei kai iaha haa i na. Koe tau hūroto
Koe ala mai ngā ue te nau tuku atu ke te whai te nau tumaia. Ko ui ko kaka Teresa. Pāpāra. Ka mō whakamamai anu, te māmai o te mau, te tau lala, te teu ki o te ai. Ke makai anu na mōre, te takaporo, mukani, koe lauka haina, koe lauka amiri. Koe unu e siasi, ane whai mai e kau, kamata mai e tau si. Ne whamanatu mai ki māmani, ko ki tau tolu, koe kau tau te hina, ko toa te. Koe ngā kahai e tua, pāmi koe. Koe whakatuku ko toa ai e tua. Ka te mahi e koe ngā māki whakau ki tau tolu, kono ili si te tau whakatanga. Ai ngeia, tau ka taraina. Ai tau taha ko toa te whokoma e. Tau e, tau i koe tau whalau. Mātua ki te opa koe a te koe. Koe nā kako e koe aleluia. Tau hiro, viki ia e o soa me ngā palani mo e koe tutu. Mo e aga e ka taki ki tau tolu, e tau whono. Tau hai ai. Mo mai ua koe. Ako e koe tuku. Kuna. Osi e na hamanaki e na. Nā lama peo tāri e whakamamahi o e ki, o ne tau me koro si. Para me tala mai ku mo ui, o nā mā, o e si wai ana te urahi. Kia tina mō. Pea ko tūru tau te he o whamare kore tā puku. O kei a he e e tūri. I he pōpua, o e mo ui, na e tala me whakata. O te ua. Pahanaro, māloa ko pita. Raho ko mai a e whakamaunga e mo ui e mo tuani. Ke e ukarisia. Petu pe e ta. Tapo e whamao tōko ia uke me whai e ko Spain e talaroa. E kai kama mahuina o e tiaki koe. Nā ke ai hā o ui a te su e ni kaua. Te re toki whakahino hinoi i tau tōru. Komi koe tamata tae kūni koe ia. Tōku masi. Kāngai i kia tōku e samani. Ke toki ala mai ka te sio mai i ka mahi lawe a ke e piki piki ho. Sino ke toki tūi. Ka koe ni kō tātu karo e tō mai. Mono ia ki nau tōru te nau tūi. Ka nei kai te nau mōna. Ka koe a hoi. Koe mono ia ia kō toka ia. Tama ke whakamonu. Ai koroa koe. Ai whatu ia tōru. Koe kō whakapai e te kō kua tātu. Ta koe a kō tātu. Mau alahi atu tā. Mau kātoa ki e tia. Mau whakatāri ki e ki. E whaiate. Pa ke fōu mai o ala. E tātu kono. Kono mālo ia. Pa ke tuku mai a tuku rau mea. O pape aku ai e whanau. Whanau kuna. Ai mālo hina. Jadi ni ada orang mahal kita orang apa dia. Kita cari dia. Ayah dia sebalik. Kata orang tua kiri. Mahu ini dia dia apa? Dia ni kan. Dia tu orang tua. Margaret,
But that's the price we pay for having too many relatives. But in a time like this, always is a fault. So thank you very much for looking after our brother. So if you know this God, the children know this. This is a big secret. I went to the Eastern part of Thomas and I came back that night to celebrate Mass at the mystery of his soul. They had a grouping of our family, our mystery as it was. And they were having Mass in their own distinct property of their souls. And after Mass, I apologized to them and said, look, Miss Sakao, I'm going to see my father because I was in the Eastern District and I had to hurry back not to be late for Mass. So, but I intended to visit him somehow. I said he was not well. So they all said things that, oh, when you're running away from the father, you finish, you hide it, all that. And no, get the food here, they always make you a clean basket. Keep it here, make sure I come back. So I went, and it's when I got home, my father was on his way out. He was dying. So I was there to anoint him. There and there. So I stayed around at home till after midnight. And when I came back past the hall, they all had gone away. They all got probably run away. But I went to the presbytery and I sat there in the chair in the park the whole night. I couldn't sleep and I was thinking about my dad. And then about 3 o'clock in the morning, I saw somebody move outside and it was Seppo. And Seppo, when he saw me, he kind of jumped. He thought I was a devil. So he said to me, oh. And so Seppo told me, please, can we hurry home? His sorrow is not so sure. So I got up in the oil and we went down to the power to the plate and anointed him. And when I got there, he was, he was not well. He was jittery and couldn't speak or write speak. And all the girls picked on them quickly and said, stop crying. We're going to pray. So they all stopped. We prayed. For 10 minutes, I went to the middle room and Seppo was sitting there. And we sat there. So it was not 5 minutes when girls raised their voice, weeping, he has passed away. So this said, talking said, and my dad went home together. So I'm sure it was a very beautiful coincidence. They were holding their arms quite actually the day for heaven. So it's a story that I have kept. And I told Seppo, you know, I said, why I didn't come? My dad passed away. So we all share this experience of losing someone very dear in our lives. So children, it is part of this breaking bread with the Lord. It's a door into our eternal rest. And we all trust Jesus will never lie to us. So we enjoy the eternal rest. No more suffering and working and as Pipita said, no more tapul. It's a
We pray for peace in the world and healing of families who have lost loved ones to war. We ask for God's peace and humility upon them and their families, and that your mercy will prevent others from everlasting conflict and suffering. We pray to the Lord. Be upon them, and reassurance that you will not forsake them in their time of need. We pray to the Lord. Te
ni hoku toto, ko toto ia e kua kau ko ou, ai lau i kuoma te a taingata. Pēri hingi kohi a koe uhi koki mon tolu, te a mon kakai koto a te, ai kua mole mole ia i a ala. Mo whai e ko hoku whamana.
I'll cherish that old rugged cross till my trophy at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. And I'll cherish that old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to that old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I'll cherish that old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to that old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a crown.
toka po toka nga ai pai fatongia tapa tu pi hui tap tolu ta e dua tapa tu dia pade ke fahu tapa tu dia howe ang motor ko tape o mo lo ku i faren o pamore mo tai ka mo mea mai te whaka hoko ki patongia e soki o wata whaka maro e motor e ka fin mo lava o mea mai e whahoko ki patongia koia be maro koe a ki lea whanike ka bongbong e o nguru ka koe iei pe mo ki mi wai tu a hei e mo whakaunga maro
when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed, and sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, shepherds of every nation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art.
premola que pues taha para aku kita papa ni kalau kita lalu oleh que kalau kita di luar tapi di luar ni kalau kita kalau kita kita ada kita tahu kita mau paru kita tahu luar dia tuan saya kita tahu itu mau Thank you.
I'll get that down. Anna, go in the fire. Wow. One. All look up with the lens, this lens. Okay? Act 3, 2, 1. Just making sure. Everybody. Act 3,